Iki cyumweru muri Bungabunga ubuzima turarebera hamwe ingaruka y'iyimuka ry'abahanga mu by'ubuvuzi rigira ku rwego rw'ubuvuzi muri Afurika. Muri Zimbabwe naho iyimuka ry'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi ribangamiye gahunda y'ubuvuzi kuri bose. Mu bindi ni gute abakoresha bafasha mu migendekere myiza y'akazi ku mubyeyi wonsa. Turareba bimwe mu bitekerezo kuri iyi ngingo. Byongeye kandi muri Mexique inyamaswa zahindutse abaherekeza b'abarwayi mu rugendo rwabo rwo gukira. Izi nkuru hamwe n'izindi turazibagezaho ku buryo burambuye muri iki kiganiro Bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro Bungabunga ubuzima. Eugenia Mukankusi. Ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru cy'Abongereza kibanda ku nkuru z'ubushakashatsi ku buzima ku isi bugaragaza ko umugabane wa Afurika ufite abakozi babiri bonyine mu rwego rw'ubuvuzi, ni ukuvuga abaganga, abaforomo n'ababyaza babiri kuri buri baturage 1,000. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS risaba nibura abakozi 4 bo mu rwego rw'ubuvuzi ku baturage 1,000 kugira ngo habashe gutangwa serivisi z'ibanze z'ubuvuzi ndetse na gahunda y'ubuvuzi kuri bose ibone kugerwaho. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko ihunga cyangwa iyimuka ry'abaganga cyangwa se abahanga mu by'ubuvuzi ariyo ntandaro y'ibi, kubera ko bamwe mu bakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi bajya kwiga hanze ntibagaruke, abandi nabo bakajya gushaka aho babona amahirwe yisumbuyeho mu kazi. Ubuke bw'inzobere mu buvuzi bugira ingaruka ku kugera ku buvuzi bw'abaturage, urwego rw'ubuvuzi bahabwa, umusaruro batanga ndetse n'urugero barokokaho indwara kuri uyu mugabane. Zimbabwe nayo irimo guhura n'ikibazo cy'iyimuka rikabije ry'inzobere mu buvuzi. Muri uyu mwaka OMS yongereye iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika ku rutonde rwayo rw'ibihugu bifite umubare muto w'abaganga, abaforomo n'ababyaza ku barwayi. Leta irimo kurwana no gukemura iki kibazo binyuze mu gushakira ibitaro ibikoresho biboneye nk'uko mubyumva muri iyi nkuru. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko bitarenze muri 2030 Afurika izaba ifite icyuho cya 5,300,000 z'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi n'ibiyimuka ry'abakozi bajya hanze y'uyu mugabane ridakumiriwe. OMS ivuga ko iyimuka ku bwinshi ry'abakozi ridindiza intego za gahunda y'ubuvuzi rikanongera umugogoro ku bakozi basigaye. We need to address this by expanding opportunities. Dukwiye gukemura iki kibazo binyuze mu kwagura amahirwe y'akazi ku bakozi b'urwego rw'ubuvuzi. Dukwiye guha abakozi b'urwego rw'ubuvuzi uburyo bwiza bw'imikorere kugira ngo babashe gukoresha ubumenyi bwabo. Zimbabwe iri mu bihugu birimo kunanirwa kugumana abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi. Uyu mwaka OMS yongeye Zimbabwe ku rutonde rwayo rw'ibihugu bifite umubare uri hasi w'abaganga, abaforomo n'ababyaza ku barwayi. Abakozi b'urwego rw'ubuvuzi batanga imikorere igoranye ndetse n'ibura ry'imiti n'ibikoresho bigezweho nk'impamvu zituma bagenda. Muganga Paul agiye kuva muri Zimbabwe yimukire muri Canada. Yifuje ko twakoresha izina Muganga Paul gusa ku mpamvu z'umutekano we. Ndagiye kubera ko nshaka guteza imbere ubuzima bwanjye, ariko icy'ingenzi kuruta ndashaka kubona ubuzima n'imibereho myiza yafasha umuryango wanjye. Abakozi b'urwego rw'ubuvuzi muri Zimbabwe bakoze imyigaragambyo inshuro nyinshi, ariko nta kinini ibyo byahinduye. Leta ivuga ko ikibazo ikizi kwirimo kugerageza guha ibitaro ibikoresho byiza kugira ngo bibashe kugumana abakozi. Mu ntambwe imaze gutera harimo n'indege 12 zikora nk'ingobyi z'abarwayi zaguzwe mu kwezi gushize. So when you give them this, then it means they have a reason to stay. Noneho bisobanuye ko bafite impamvu yo kuhaguma. Icyo ari cyo cyose birukira gukora mu bindi bice by'isi, hano imuhira kiraboneka. Rero bazabasha gukoresha ubumenyi bwabo nk'inzobere kandi banogerwe n'umwuga wabo hani wabo. Kubiza intambwe zizaba zihagije mu kugumana inzobere mu buvuzi nka Muganga Paul bihanzwe amaso. Mu gushaka gusobanukirwa byinshi kuri iki kibazo cy'iyimuka ry'inzobere mu buvuzi, twaganiriye na Muganga Mahmoud Bokar Maina, umunyanigeriya w'inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu bwonko utuye mu Bwongereza.
ndaza kwibanda hari ku mpamvu enye z'ingenzi. Icya mbere ni ikibazo cy'umushahara. Abantu bakeneye guhembwa neza kugira ngo bagire imitekerereze ishikamye ku kazi, ariko biranumvikana hari n'ikibazo cy'ibura rya mikoro. Iyo mvuga mikoro n'ibitaro ni ibikoresho bitaboneka. Tuvuge nka sikaneri ni ubwoko bwihariye bw'igikoresho rwose cy'imboneka rimwe ku mugabane wa Afurika. Mu myaka 2 ishize twasohoye raporo ishingiye ku bushakashatsi twakoze mu gihe cy'imyaka 5, aho twasesenguye inzandiko zibarirwa mu bihumbi tureba ngo niki dufite ku mugabane wa Afurika mu bijyanye n'ubushakashatsi mu bikoresho by'ubushakashatsi. Twatahuye ko uretse mu bihugu nka Afurika y'Epfo ndetse na Misiri, mu bigo hirya no hino ku mugabane rwose nta bikoresho bihagije bijyanye n'aho igihe kigeze. Ibyo nuko twisanze ubwacu. Imvuru za politiki nacyo ni ikindi kibazo gikomeye, kubera ko ubushakashatsi cyangwa ibijyanye n'ubuvuzi kugira ngo bitere imbere bisaba kuba hari umutekano. Rero ibi byose birakenewe. Hanyuma mu gusoza, birumvikana ni ikibazo cy'ibura ry'amahirwe yo kwaguka mu bumenyi no kubuteza imbere. Urumva, igihe umuntu ashaka kujya hanze guhaha ubumenyi ntaba afite amafaranga ahagije yo kujyayo kubikora. Inama nyunguranabitekerezo abantu ntibabasha kuzitabira. Bigusaba kugira aho uhurira n'aya masoko yo hanze kugira ngo ubashe gutera imbere no kwaguka mu mwuga wawe. Ingamba ni nyinshi, ariko ikintu cya mbere ni uko ku mugabane wa Afurika tugomba gutuma akazi kaba ahantu abantu bishimira. Nta nzira y'ubusamo yo kubugeraho. Ugomba guha abantu bakora ku bitaro n'ibindi bigo by'ubuvuzi umushahara n'ibindi bagenerwa bituma bumva ko bafite ububasha bukenewe ngo bakora akazi. Urugero, Ubwongereza bufite porogaramu igenewe abanyampano baturuka hirya no hino ku isi, kandi nanjye ndi mu bahawe amahirwe binyuze muri iyi porogaramu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo igira zimwe muri bene izo porogaramu, aho hari uturusho duteganijwe muri stati igenga bimukira ku bantu bashobora gutanga umusanzu ku gihugu. Niba rero dushaka ko abantu baguma ku mugabane wa Afurika, dukwiye kubaha ibyiza ku buryo nabo mbere yo kugira aho bajya bibaza bati, ubundi ndajya hehe ko ndimuhira nkaba mbona ibi nkeneye? Yego, icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri, tugomba kuvugurura ibikorwa remezo. Iyo mvuga ibikorwa remezo bishobora gusobanura nk'ibikoresho mu bitaro. Sinemera kandi ko nta mafaranga yo kugura ibikoresho byo kwifashisha mu bushakashatsi cyangwa mu bitaro no kongera imishahara, kubera ko nutongera ibi bintu abantu ntibazakubera inyangamugayo. Birumvikana kandi ikintu kimwe cy'ingenzi cyangwa bibiri nashakaga kuvuga kuri iyi ngingo ni uko bikenewe kunoza ibijyanye n'umutekano aho dutuye cyangwa se mu bihugu byacu, kubera ko iyo umutekano umeze neza rwose usanga abantu bifuza gushora imari haba mu bijyanye n'ubuvumbuzi bw'imiti no mu bushakashatsi bugamije ubumenyi bw'ibanze ku ndwara. Ni muri urwo rwego kandi Afurika ariyo ifite urufunguzo, kubera ko hari ikintu kijyanye n'urunyurane rw'utunyangingo sano. Kandi icyo ibyo bisobanuye ni uko nk'urugero ikinyuranyo cy'imiterere y'utunyangingo sano hagati y'umunyafurika n'undi mugenzi we ari kinini cyane rwose gusumbya yewe n'ikiri hagati y'umunyaburayi n'umuyapani. Gusobanukirwa ibyo binyuranyo rero bifite urufunguzo mu ikorwa ry'ubuvumbuzi bw'ibanze mu kuvura indwara hatagendewe ku miterere y'uko umuntu agaragara ku maso. Rero ubu bigaragara neza ko turamutse dushoye imari muri uru rwego bitafasha abanyafurika gusa, ahubwo byafasha n'abandi bantu. Kubw'ibyo, nituba dufite umutekano, ituze mu bya politiki, aho ngaho abashoramari bazaza gushora imari mu bushobozi bwacu mu by'ubushakashatsi, tubashe gukora ubwo buvumbuzi bw'ibanze. Kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 7 y'ukwa munani, isi yose yizihiza icyumweru mpuzamahanga cyahariwe konsa. Ubu bukangurambaga mpuzamahanga bugamije gushishikariza abantu konsa ndetse no kubereka inyungu zabyo. OMS isaba ko umwana yakonswa kugeza agize imyaka 2. Ubukangurambaga bw'uyu mwaka buribanda ku bagore bonsa bari mu kazi. OMS ivuga ko 1/2 cya miliyari y'abagore bari mu kazi badahabwa uburenganzira bw'ingenzi bw'ababyeyi babyaye mu mategeko y'ibihugu. Twabajije abantu icyo batekereza ku konsa ndetse n'urwego abakoresha bafashaho umubyeyi umaze igihe gito abyaye ucyonsa.
ibi ni bimwe muri ibyo bitekerezo. Je pense que l'allaitement maternel c'est le meilleur pour l'enfant en tout cas. Ntekereza ko konswa ari byiza cyane ku bana. Si uko ari byiza gusa ku buzima bw'umwana iyo yonka amashereka, ahubwo yo nta n'ingaruka mbi amugiraho ugereranyije n'amata asanzwe ashobora gutera zimwe mu ndwara. Igitekerezo cyanjye ku konsa ni uko buri mubyeyi yakwiye gushyira imbere konsa umwana. Les employeurs doivent d'abord améliorer. Abakoresha mbere na mbere bakwiye kuvugurura amasaha y'akazi. Urugero, niba bazi ko umukozi afite umwana bagomba kumuha igihe, ndetse yewe bakanashyiraho ku kazi amarerero abana basigaramo niba bishoboka, kubera ko ntibiza koroha aya marerero adahari. Umubyeyi bimusaba gusiga umwana imuhira. Ugomba no gutekereza ku mirerere uwo mwana aza gusigaramo, kandi ibyo byose byongera umuhangayiko. Ntushobora gukora no konsa icyarimwe, cyangwa se ngo niba umwana arira ubashe gushyira umutima ku kazi. Hari itegeko risanzwe ririho ribigenga, ariko aho dukorera aya mategeko si buri gihe yubahirizwa. Ubusanzwe umugore ukora agomba kugira uburyo butuma abasha konsa umwana we, kubera ko uburyo bwonyine bwo kugaburira umwana buhari ni amashereka, ari naryo funguro ry'ingenzi kurusha ibindi ku mwana. Ku ivuriro rikuru ry'indwara zo mu mutwe ryo muri Mexique, inyamaswa zirimo imbwa n'ingugunyi ziragira uruhare rw'ingenzi mu buvuzi buhabwa abarwayi. Dore uko bikorwa. Alessia Ramos w'imyaka 9 y'amavuko aragaza yitonze imbeba yo mu bwoko bwa hamster. Kuri ibi bitaro, inyamaswa kuva ku nyoni zikomoka muri Australia kugera ku mbwa zo mu karere ka Siberia zirimo kwifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwo mu mutwe. Ramos yarasuzumwe asangana indwara ya ADHD yo kutabasha kwitonda no gushyira ibyiyumvo hamwe. Ku bana cyangwa ku barwayi bafite ibibazo bimwe na bimwe by'imyitwarire mu mikorere n'imikurire y'ubwonko bwabo, nk'uko byari bimeze ku mukobwa wanjye, gusabana n'aya matungo bibafasha kwimara umuhangayiko, inkeke ndetse n'amarangamutima amwe. Imbwa 8 nazo ziri muri aba bavuzi bifashisha ubwoya ku bitaro bikuru bivura indwara zo mu mutwe, bikanatanga ubufasha ku barwayi indwara zidakira bikorera mu mujyi wa Mexico. Iri vuriro nibyo bitaro rukumbi muri leta ya Mexico byifashisha inyamaswa mu kuvura indwara zo mu mutwe, nubwo ubuvuzi nk'ubu bukorwa no mu bindi bihugu. Cumple con el objetivo de 1, promover la salud mental. Iyi gahunda ifasha mu kugera ku ntego iya mbere, guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe mu baturage muri rusange. Iya kabiri, gukumira cyangwa gutahura ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu gihe gikwiye no mu bufatanye n'inyamaswa, aho zidufasha kubijyanye n'amarangamutima. Harry ni imbwa ifite imyaka 5 y'amavuko yahumye ijisho bitewe n'impanuka, ariko iza gukira bwangu. Yabaye ikirangirire muri Mexico ubwo yinjiraga mu cyumba kivurirwamo abarwayi ba COVID-19 yambaye ibikoresho biyirinda kwandura mu rwego rwo gutera ishyaka abaganga. Silvia Hernandez yahuye bwa mbere na Harry ubwo yakoraga nk'umuforomo mu gihe cya COVID-19. Icyorezo cya coronavirusi cyamusigiye ibibazo byo mu mutwe na n'ubu akivuza. Ni ingenzi cyane kubera ko mu bijyanye n'ubuzima bwawe mu by'amarangamutima bigufasha gutuza, kubasha guhumeka neza. Ibyo bikazanatuma ubasha gufata imyanzuro myiza kubera ko uba utuje cyane. Ubu hariho porogaramu yitwa Harry n'inshuti ze, gahunda yo kwiyitaho no kwita ku buzima bwo mu mutwe iteguwe mu buryo bw'urwenya, ikwirakwizwa mu mashuri ya leta. Igamije guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe, gukumira cyangwa gusuzuma uburwayi bwo mu mutwe no kuvura ubwagaragaye. Abahanga bavuga ko akarusho k'ingenzi kari mu buvuzi bwifashisha imbwa ari imiterere ituje yayo ndetse n'ubushake igira bwo gusabana n'abantu. Ikiganiro cyacu Bungabunga ubuzima cya none naha tugisoreje. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama zabafasha kumererwa neza ndetse n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi, mugumane n'Ijwi ry'Amerika ku rubuga rwa internet ni wa3.radio.voa.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Mwakoze rero kubana natwe, naho ubutaha mukomeze kugubwa neza, mukora kandi ku buryo umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze.